Eno ni metha Nteto ya Weru Thaa Ithatu inko watogeni mutegeri mbita kwa WANJERU na mwananiria wetu mathithio tukwa monde ni Purity Richard ndi mbere bururu ino ni mushi ya Nteto itukubanganiritie. Mubunge Julia Saitumo koria thirikari ibingie wira ni wakuthiria wagagi na mbithukiro Gembe North. Rais Ruto gwikira kirore finance bill ateteri makioto na mwoko meneri endekithia reri. Gavana Muthomi Njuki gwikira mitaratara ya gukandana na wongereku wa nchovi Tharaka Nithi. Karima kigane nkuene ni magutitania barabara kuthondekwa na kithimi kia nthi. Tukiambiriria mubunge wa Gembe North Thaa Julia Saitumo na ugite thirikari gukurukira Professor Kithure Kindiki na munene wa polisi Japhet Koome ni batie kwibingia mawirane maria manenkera kari kuthiria wagagia na mbithukiro cia maitha ntereni Taitumo ariuga gutio na ng'ombe imwe keriria cia yetu cia chokua mugaru na uge wa IG Koome enderia ari kwanira ng'ombe 83 igucokua ariuga akari ni manogete ni mawira ne makanywa aki. Marion Karugi hatuambirie na ino. Akiariria karikari ya mpithukiro cia maitha ya ng'ombe ria ciumia biele ya kibirathira na ng'ombe kathumba cietere na maitha ya kuma Thamburu mubunge wa Gembe North Julia Saitumo na urite thirikari ukulukira minister wa karia Kithure Kindiki na munene wa polisi Japhet Koome kubwithia mpui kuyuria wira ne bekire akariba mwathi bwa kureta mathaga ya kurwa na wagagi miankene akiwa atira ng'ombe ira itacoka ciocoka urira ura wari mubunge maure mauka amenerete IG Koome yurira uge bwawe kire akari ukonia wagagia waibwa ya thirikari kinya kithe ng'ombe itirombo choka cionde mwankari recoveries ni more than 70 cows ira ciumbite ochoka na operation ire kubwithwo nao ni nene kankwenda kwira aki atongeria netho bai makini no to kinya operation ine gutaachia sympathizers kinya ki police force kana ki administration nankwenda kwa support ira tuonete kiri Inspector General so far na waziri na kinya Deputy Inspector General katukwenda kwa bakase nonto tuteuruka na ndemutongeria ntikira ng'ombe ucitoke gitombe tochoka kwe mwari omonda ibiru yoro akiwa utebia choka kinya muta lakini ndawe sawa antu ibakuminya ng'ombe ri chokete tibo baira ichi ya na lori na ibona yikulugira mutuati ku mtu mwo utebia choka no bwabati kuwa acha antu barikendi nayo mtu ageza guthu atatigiri otongeria ibalukire no mwanka urio kirongwachi antu ng'ombe cia itra ego kinya munene wa polisi we ngwari yakari minga atogwira akuthithia operation yo choke ng'ombe cia itra tukulenge hospitali atangania na ari ya bera itu kukareka ntatu hikinya ke mangaseti ngwari na hospitali ronge ng'ombe ya choka uteki nya muota twara uru cie kuthinjo na cia thinjero Inspector ariku na raure iba ondete amandi vehicles ira na moya ya ikaya bulu ikanywa kawira u na ikyakuritire ginya babu na systems yenu na bati kurwa uri kuokane kanira amandi vehicle bulu ndikenda ukaribu marika iriku uto kauria na nyuma ya mubunge Taitumo ekawerone ati amiruka bakurwa bongo kwa bongwa maukana reanite na miaru yeje na kuetete thio sokaniria ukaria miankene na kinya barabara cio tumbura ngekuru bakwe bakuya monga ukangwenda uburi atiri antu betu na ibuichi kinya babwi ina Muthamburu akaranthi wagirire monga kana nchabi Muthamburu no akarai karwiro mwanki na nkima na eria matukite lakini kwa na itete kwagirire monga hiyo ni kitu haiwezekani. Mundu ali wata microphone yoto ingwete akamberio bwera katamna amutwati katuia na atuengwa kana kreto treyana katu to choko da para bangi kenda beta tia kenda pe yo turabukira hiyo ni pepo mbaya so okay akwenda ni bakuya uturamukira
ukia kwithro ri mumiru utumba kuwa ona polisi wetoberai antu baingo twanye inyani antu bakaba kurwa twaskara tumenya kukiata baraba guotibu kuthithwa kakuthithia chwate ringi oeto karia na inspector general karia na waziri ukaria na president ukaria deputy president no gaiwa amuri kuritwa kama mtu aita wathia ta ng'ombe wethirariwe wacunyiri yimbi ukwa kampete aro igenda antu bamia kubunkwethia akiboreria nja ya barabara ukirine endobo kumane na mpithokiro taitumwari wa waziri kindiki na ejanite milioni 1 kirenja ya endoba batetheria kubaniria murio jura jo imbere yo iturombe kwaraniria waziri na tika kwira ati twire ici no twaracia na tuthananiria 1 million nikenda muba kwa ira family ra cia tere endobo na tukanjire banekera mbecu 200,000 mbecu twabanekera narua cionthe nikenda endelea na mithiko yo na tukua pole ndi mutongeria wenu kiendelea ushirikiana na arithi tukararia micemanio ya kubanga mikakati baraba kwaria na una mwanka barie no ntoni alie maisha na ni alie oturo kwebatirithika iwiche kinya koti turushinda kweba iriti kubagwa baitethia koti no mwanka bendelee kwa utengombira choka baitu ina ndo batano batithiki boloi ai mangu ya mari muno ndo tene mya etano era torali kuo ukiro bwa watana ne gandu ukiro bwa watana ngombe nyachi hiki na kinyeke yoita maida ya ta nyochio kai tuina ando matian tuina mumiru mumadaraka ando muntu mugotiambai tuina muntu uito kome ni otoba kinyegembe no ba take utundi kinyake uno biuri kinyake nkiripotera Weru TV kumegembe North mbeta Marion Karugi wa Kenywa. Rais muthenya wa mondene kirete kirore endekithia ria rwaria rwa kigina ruria ri urutwikithitwe watho muswanda uyu uria wakurukiwe kiumia kithiru beregeritwe kuonera Kenya kigina gia trilioni 3.6 riu nyuma ya Rais Ruto gwikira watho uyu kirore ri gugekara atia Boniface Mongera gatutaririe musonda jo finance bill mwaka jo 2023 mwaka jo kithirikari 2024 ijorokiro ikiro ntukwena Rais Ruto na koidho watho hijenio nio finance bill mbere thirikari ya Kenya kwanza arabategerete kombithia budget ya trilioni 3.6 mbeshe imwe baibangirite kura mishara kana recurrent ingirotero maendeleo na inge kore amarando na mbere jo wathorokirwa ntukwena musoro jo akurugirwe kiumia kithiru kiri bunge nene aria bunge igana rio 44 baruterwa Kenya kwanza baringire kure gwitikaniria ju 48 baruterwa Azimio baringa kure kurega mu bunge gathonio mushomba uruterwa Githunguri na majimbo Karasinga uruterwa Kabuchai barani bangwatanio ya Kenya kwanza ibaringire kura kurega na ju. Life is unbearable as we speak to our citizens of this republic. We cannot afford to add more levy on fuel because fuel is a catalyst of everything. If we increase this, Madam Speaker, we shall paralyze our stomachs in Western Province. Madam Speaker, as I talk now, we have farmers in Rift Valley who use tractors to plow their farms. If we increase the fuel, they are watching us now on televisions. I want to give a warning to this house now. I can even plead and kneel down that Kenyans must be given a freedom, and the freedom comes from here. Corona ku musono jura ya mogaruko na gichunko amendments 47 mogaruko jamoja kamite kigina na jange jejarutero Azimio bwakomenya nabo otiogaruko kinyabo mborotero Azimio bwakuruka goti bwa nyomba na mungana jo mugaturu muithano ogoti wa maguta kuma mungana jo na mwaka mungana jo 16 ogoti bwa beti na mungana jo 12 ibimwe bikurukito kiro watho bobo na gukoroka kwa watho bobo nande kwa thirikari ya Kenya kwanza ke watho ina kadharia kwambere witithia ngoge jeja koroketwe kwambere witango ina ko kethero kiamberia mwambere muri jo twitite ro mwako jo mweru jo ke thirikari nkiripota Nteto TV kumaji karone be abunge kengina ngine kinene kimshusho Nairobi
mbita Boniface Mongera. Ateteri makioto kumakire ikundi mwanya maria mari mwabureni wa Kenya tuitakayo nimameneretie gukurukua kwa finance bill na gutwikithwa watho nimauretie Rais Ruto gwiciriria gutigana na mauntu baria makabinyiria mu Kenya na kethirwa ati ugu makambiriria kuyukia matagaria ntuku ya sabasaba kurigereria akenya kuthinika nkurukia Anthony Kathinya ena riboti ino. Mathaa matarĩtu nyume Rais William Ruto gwĩkĩra saini mũcodo wa kĩgĩna kĩndũ tuika watho ateteri bakijianto kumakĩra ikundi mwanya nĩbeumĩrĩtie kũmeneria itegare rĩrĩ batongeretwe nĩ ũrĩa ũrũgamĩte gĩtĩ kĩa mũtongoria wa ndĩ Ruben Kigame nĩbereithĩtie atĩ kĩrĩa Rais William Ruto athithĩtie nĩ gũtangaza ndoa na Kenya na mũtũrĩre ũkethirwo ũgĩtia kuumania na gwĩtithwo kwa bei ya into kũringana na ngwatanĩro ĩno Akenya baingĩ nĩ bareganĩte na mũswada ũcio na kĩrĩa thirikari ithithĩtie nigwetukia na kidhuri. Kuweka sahihi hiyo ni kutangaza vita na Wakenya. Ni kutangaza kwamba yeye hawataki Wakenya mazuri. Ni kutangaza kwamba anataka Wakenya wafinyiliwe kwa kuinuliwa kwa bei ya mafuta, kwa kuinuliwa kwa stima, kwa kuinuliwa kwa bei ya chakula, kwa kuinuliwa kwa kila kitu mpaka mkate, mpaka ile nauli ya matatu, vyote vitainuliwa kwa sababu ya kuweka sahihi ya mswada huu. Let us inform Kenyans that President Ruto is not going to tax Kenyans as he wishes. No. Like BBI took down President Uhuru Kenyatta and Raila. We are telling Ruto that this finance law that you signed this morning is going to show you that you cannot rule Kenya by force. Yes. You must follow the constitution. Ateteri baba kijianto leune bautia Rais William Ruto kwebe mama maendekithia kile muswada ujo bakiolegia Rais William Ruto kwebe gotibwa maguta mpaka isunsikia inyanya kwebe gotibwa nyomba konyia kigena gya thirikari kuma kitirioni Ithatu gatanta ithandatu mpaka kitirioni 2 gatanta 9. Ateteri baba bakithijaga na mbele na kulia Rais William Ruto kwimene bei ya stima, bei ya sukari ama na bei ya motu. Tunasema hatutaki kulipa ushuru kwa sababu hatuna kazi. Tunasema pia hatutaki bei iende juu, tunataka zishushwe. Tunataka kuona sukari ikiwa karibu na shilingi 90 kwa kilo. Tunataka kuona unga ukishuka chini ya shilingi 100. Tunataka kuona kila kitu, bei ya stima ikishuka kama ilivyokuwa mwezi wa Septemba mwaka uliopita. Na tunasema kwamba tumechoka, hatutavumilia tena. I can confidently say without contradiction that the housing scheme is a pyramid scheme, like Deki, like any other scheme. The second thing that we want completely removed is the 1.5% housing tax. Yeah. My age and my gray beard, I'm still seated here protesting, and not only protesting this time, but asking this country to be shut down. Na kethira Rais William Ruto na bunge batera idhile mendekithia mama ateteri baba nibele ditite bakajuke matagare manene wone kinya tariki 7 mwezi wa 7 muno ijekene tasabasaba kwamba wasipobadilisha mwelekeo, wasipo achana na huu mswada tarehe 7, yani 7/7, tarehe 7 mwezi wa 7, siku ya ukombozi, siku ya kujikomboa sisi kama Wakenya, tutachukua nchi na kuiteka, kuirudishia wananchi. We shall call and coordinate actions that render all the MPs jobless until the day they declare that they shall be representing the people of Kenya, oversight the executive, and make legislations to secure the interests of the people of Kenya. We are going to take our power back. Kenyans, whether you're young, you're old, within or without this border, as Kenya Bora Tuitakayo, we are standing here for the citizens of this country. We are ready to fire. We employed them. We are ready to fire them as soon as yesterday.
That finance law, we were waiting for him to sign it to law. You are going to see when we go to court what the courts are going to declare about the finance law, the Finance Act 2023. We have already mobilized the resources, the lawyers, and the support across the country. Kuma muji munene wa Nairobi, Ntoni Rangi wa Kathenya. Gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki kire mucemanio na macibu na anini mao na ugite gukethirwa na amatagaria mamarito makiwatho gutigira ni barua nini akikunenkanirwa kire biashara mama kwendia nchobi. Kaunti ni enwanto ngiri emwe na mathandatu animo marombete barua cia kuruta wira. Uyu ende Gavana Njuki ariuga makanenkera barua nusu yamo nikenda gukandana na thina ya wongereku wa nchobi maturani. Samuel Gaishima gataririe. Kiri mucemanio ora Gavana Muthomi Njuki amwe na kamishna wa kaunti no Wesley Koril bakomanite na machibu anini bago DCC, ACC na agagi baukaria barabangi kumantere mwanya cha kaunti ya Tharaka Nithi. Njuki natangazite kwingwa kwa ba 450 ira itakinyanirite kiriwango bya kwewa license. Kuma kiri aene ba ngiri emwe na ithandatu barabojuriritie kwewa license no imagana 550 na bathandatu gaki bapetwe license arende atongoria baba bakurua batigire ibo gaki bakaringa biashara ino. Atongoria baba nkuruki ibakanitwe mutindo wa kujukagia ngukumo kenda barekeria biashara itaitigiritwe iwatho ithimbere. What benefit is it going to be to your family kuchukua pesa ambayo inaua watoto wa wengine na unaenda kusomesha mtoto wako? What do you expect of that child at the end of the day? Kuringana na Njuki, thirikari yake ni irutaniritie kindu ino itakumakania mbia ira bakaga kumania na ugoti bwaba ira chingitwe. Owners, if you are doing business, genuine business, we will protect you. As a government, we've sacrificed just to tell you how serious we are. But it would have been very, very unjustifiable and evil for us to tell our people collect revenue from those bars that are selling illicit brew so that we don't miss our target for revenue. Na pete atongoria baba wirane boko baraithiria mantoni megie sheria rira bakinya muntu kirindo ino akiuga gati agatetheria chibo umwe ora athekirwe muntu umwe agukwira njarani chiake amugwatite nuntu bwa nchobi ndege iwatho. Nkuruki akiuragia thirikari nene ipe ukaria anto baraba ibumagiria kuthitanga anto baraba kwendia nchobi ino. Our people have an issue of insecurity in terms of confidentiality of the information they share. Some of these drug barons are very bad. Ulisikia mtu wa bodaboda amesema nini hapa? Nitakuambia lakini usiseme ni nani? So they have asked us and I want that exercise to be carried out. Na Liquor Licensing Board Administration Bwana Mudheni, I will talk to the county commissioner, we do a joint meeting so that we carry out meetings at the village level kuanzia sub-location. Tuite watu kwa kijiji, tuambie andika karatasi ya secret ballot, tuambie ni nani anauza bangi hapa. Hakuna njia nyingine. Akiaria kiathoni kumo bunge wa ichigo kia Tharaka Gitonga Murugara na ugite ati acha iboka ingi batethagiria kiri gukura kwa biashara ino cia nchobi ndege iwatho rira bakugurira akari nchobi mono kagita acha arende augite gwe atiringira bori chithimo kubaira barekerie muntu nwa uriku ora akagwatikana nchobi ni ino ndege iwatho. We have to ensure this thing comes to an end. However unpleasant it is, we must also bite the bullet and say illicit brews must come to an end. I will not be making any calls to you, to your DCCs, SCCs, chiefs and assistant chiefs, and especially the police, to tell them release that guy. Is my strongest agent, my supporter, the person I relied on to win the election. This must come to an end today. Nkuruki Gitonga na pete wirane arugamiri ba matura amwe na CHV ati akabathetera kenda thirikari ibareaga michara. Your Excellency, you've taken over CHVs. You're giving them something. The national government must also produce something
for siege fees. We want them to be, in fact, we want them employed as workers in our health department, at the same time produce sufficient money so that we start remunerating the village elders, nyumba kumi, because they are the bottom of the national administration. Atongoria ba makanitha bakiuragua bajuki wira ya gucokaniria akari bara bakalasimika gutigana na nchobi kumania na ndoa ino. Enkiripotera Weru TV kuma gicigo bunge ya Chukaegamba Ng'ombe, mbita wa Samuel Gaishima. Hati ukiakanyaga kunogoka banini utikathino ako. Sherekea nasi mwezi huu. Channel bomba, sinema na vipindi vya kusisimua. Burudani kamili kwa familia nzima. That's why I love this stuff. Sherekea nasi upate nafasi ya kushinda zawadi kila wiki kuanzia 55-inch TV, fridge na pikipiki. Treat familia na ununue StarTimes decoder madukani kwetu na kwa wauzaji wetu nchi nzima. Lipia subscription yako upate nafasi ya kushinda zawadi kemkem kwenye draw za kila wiki. It's the best. Kutoka kwa familia yetu hadi yako. Asante kwa kutukaribisha nyumbani kwenyu. StarTimes, furahia maisha kidijitali. Yetu sako irina nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibondo bathirikari na kinya kambuni turi na MOU nabo ya gutigira bakugarura utoro bwaku gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere yakwe nagwe kana waranire natu gukurukira namba yetu ya thimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Oreigwa nkume ya Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera digiri mwanya cia masters nthigurune ya Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya C+ gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Ugochiandikithia riongera mutandao wetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Obisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njuri Ncheke Street, Meru Town. Turingere thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program. Passion led us here. Lisha Milk ni iria retu kuma Meru rithondeketwo ni ataramu bakuma gwetu Meru Highlands Dairy. Iria retu ra Lisha ni riri thongi na no urinyo kugita nyonta kurugira nje ku chai bugakenera bure amwe na muno riri na regu enjaga mwirine. Iria riri Lisha ni iria ra gukarantu ku 90 na kuguti kumaka kinya wagura riringi na ndiruga chai na iria ra Lisha Milk igo mwanya. Gura iria ra Lisha riri na nkuma ndukene riri akwi nagwe wholesale kana retail supermarket mwanya na magurija gukenia mukojo waku. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Oringi kugwate ogeni tukithina mbere mamwa maakia mama Kenya Kwanza kumanterecia Embu mameneretie imwe ya mibango ya rutere ruregani ya thirikari makiugaga mingi ya mibango inu itina kiguni no akiriku kiri akenya nkuruki ni mareretie gukuruku yako yendekithia ya finance bill iria riu etukite watho makiuga ni gatethereria rais Ruto gukura nthi ino kirerima ria marandu ritamwanike mushiri ena ino. Ambunge a Kenya Kwanza akuma kaunti ya Embu ni marutete atongoria azimio mavetia ni undu ariendekithia riao ria gucokereria mirurungano muthenya wa rucio. Ino ni makiregana na kuvituku kwa budget ya mwaka wa kigeno 2023-2024 na iria marauga ni irakanyirira a Kenya muno miena ngurani. Ino ni miario ya Geoffrey Ruku uria niwe mumbunge wa mbere iguru uria ukwaragia igoro muthenya wa kithomo mwena wa Kanyua Mbora. Raila Odinga umefanya kazi safi. Umeenda pale Kisumu kusidua mpango ya wazee, the elders, Rural Council of Elders. I think that is the job which you are supposed to be doing in the Republic of Kenya, trying to unveil different kinds of elders because you are an elder.
You should not be planning demonstrations and rallies to disturb the government of Kenya. Mwenari wake mutongoria wa atumia thiini wa kaunti ya Embu ni Njoki Wanjeru ni uragwa kavinda gaka ni katongoria onthe guka vamwe niguo gutethereria a Kenya kugwata mirandi ngurani ya uthii wa na mbere na gukuria taranda cia yuthi. Njoki arauga kururungana gwa kavinda gaka gutire na kiguni wa kionthe. Mambo ya maandamano tulisema kama ni kuandamana tuandamane viwanjani kwa michezo tucheze. Hakuna haja ya kuandamana kwa barabara doing a lot of sweet nothings. Kwa hivyo wale marafiki wetu ambao bado hawajatosheka, niliwaambia na nataka kusema tena. Tuandamane tutafute chakula, tuandamane tutafute talanta, tuandamane tupatie vijana na wamama pesa, tuandamane katika viwanja tujue talanta ziko wapi, tuandamane tukuze talanta zetu. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, Mbita Warita Mwaniki wa Musiri. Mubunge wa Ntwaka kaunti ni ya Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwindu na ugitiendekithia ya finance bill iria ritwekithitwe rikiretwo kirore ni Rais Ruto na gutwekithua watho riugitiriga cukuma Kenya meri menini yake ende nyumani mauntu makabwa na uchumi kethiro kibwa. Kagitani okau na ugite kuri no batu wa mbia cia gaf kongerwa akiugaga ni tauntu mubunge wa Ntwaka nethagirwo na mabataro mamenge muno makubingeria mwingi Polo Kabithi na raikire ubeshani wa basari na matangi maru nsekire maskuru ntereinu gatumenyithie. Mthembererio aritire makomukuna rukwatwera gucugwa na matakira wa airaga maendeleo bochukaga kina mara arengiritiria cukuru ya Mutonga primary tangirega na buragu ukerere kwigaruji kwa guciara witire muge na wesusiwe muruti muge takinya na jambo tangaria kante itaturera mutongoria. Mujumbe mwekuru konteni ya Tharaka Nithi Mheshimiwa Susan Ngugi Mwindu arakiariarikanitie ciari gutigiriba kumenyera anabao wonde ukabiusikana kana njirere ko kana riko tukena kiwendo utekena kutuka nakandikite utega tikureka kadi cukuru atikureka kathoma na gukarumaga no gatonga makosa no konagia mbica cia wagalu muntu uyu wonde bomeka bankaga kura na nikamenyera mwana ora nkoro nene bweguru na giri wandibwa miteta njira ya kumenyera rera ati wacho bawakumojie wacho bagutie na miti wandite ukara to mutonga bokonekari umekore nyumo kerira anda ni mete wegwa kumetere ogo ni kuje kaboni ndoku motere ogo turenda wekira sheria gutuekie wena mete yaku atarwa ya kinyona urarora utemo mukendia ukanda yenge ugatemo okia makara ukanda yenge agutogende to tiemete anda ni mete ndegoro tutuke green anda ni mete mbura yonare poko biengerekano ya Mutonga primary edio merutha yo kinya wakumbio wakumucie arauga kagoro mboya mwanka bwanya kinjeru wadini eno ya Chiakariga arakwirite ikundi kia matendo chekia mbesa cha kuibukiria baratio bagiso na gantau ambamberu to wirachi ikundi 2027 ya kinyare ndaburiende boko kia kamba betenjara chia kwambo kiera amakuru kia ndaburi atitonga ngaruko tibu akuwa ngavana ni mama kweba kumbera ngatueka mbio amumo ndimaromba mega akawako rutawira imbega mono na irigata makite kyake ngakenda kionde no ntotoka agatwera gitare akinya tokamwakura tu inde bokamwakura aragatwera toti tokathi imbiye wewe ngai na kutethetie tusani uri mutheteri na kyankwenda gyotie kingi kuthetera antu itibia na uruno jwara turukira na kuthimora ndimba sasini chema igarungurwa kirima gya ntuge ti mama no tugo toraora gyo gakiare ingani wanu tuthire yekanyeria pepe tutungo chwa tora tunyeria koro no ndio bakuvuga irangirie mwe mutibutethia tukawata kamwe tukugaku tukumerithia tibu Thokoni ya Kembasi kagumara kuthokerete ikundi iki kia gwe na mbeca kuma kiri kigena kia nga arahakiaria iguru ria finance bill irayombira gucino muthenya gwa mthiraizi wa nthi natherete kigena kia gavu ikibatiri kuongero na ugwe ikuringana na ngugi iraba kuruta matura MP urako wata mbeca imbigime consueze imwe ena million 145 baitwathiania mbia cia gaf na muthoni urakuregwe mbia cia gaf unenkagirwa pa constituency Wana constituency nyingi akewa burire nyingi
omwekoro agagirwo gwa constituency ro rwamirite milioni 6 cia magana matano. Te imagine milioni 6 cia magana matano icio mbia cia ikundi bacieta WEE mbere ritiro kwa Susan wakwa no jwara turukira bwa kamariro ikundi-ini kia muguna njambi hapa iririte cheki nkiripotera Weru TV kuma Ntere Chetharaka Bito wa Paul gwa kabithe. Gikundi kia Reports International nikiugite mekarika maciana kuthukangwa kiwendo ni matabarikiti akaunti-ini ya Meru mariuga mwankatha ino ni magwatite riboti cia uthukangia uyunkuruki ya mekarika ngiri Ithatu aciari ni mauritwe meumirie kurigiriria mekarika mama kiri ciana ciao. Muthuri Murioki gataririe Nteto eno. Angiro chirwa kithirikari ne Reports International para baithikire muno kigutethire kurwanda wa cheki mumbire na inya kurura kioto kia andu babingi na ibokite mwankire nandi ibombite kuonokia nkuru kia ngiri Ithatu kukurukira andu aizi ritie kia andu cases mwanya bombere ne thiritie ikirescue twana twa 0 to 3 years na mwankatha ai ne thirite rescue over 254 cases cha twana. Secondary twetha na tumaini shorters nera mwankatha ai ithirite itetheretie over 500 ari kwina twethirite twetetheria cases ciari baraba gwatikinya through courtin kenda bona justice na mwankatha ai bethirite bare over 300 access to justice ne thirite tegera cases cha domestic violence gender based violence na mwankatha ai bakethiria bakurukithitie nkuruki 2000 cases ira bethiritie bakeandu through access to justice. Ambobu bagwite thine rumirite miru muno ni ana banini barungwe miaka 16 kutho bakigwato Kenya. Cases ira chithirite ire iguru muno iana bambe kwambiria miaka 16 kwinama bakwithiria begwatwa Kenya muno ari ane arume bakagwatwa Kenya na itugwitikia twinde ituje gisheria jawi makosa na gutithirite kwithia gwikarika na ndi wendi bwao ni ati watho bwitho bukinyenyirwa ni antu bara bakuthithia maiti jaja kiri gucua kioto kia antu bara batiritwe kimoto mbai kwethiria tukiona kwina kirinya ki watho pengine mtu umwe na aragwatirwo no ntu anagwate ni Kenya agukinywa kotini na alafu tukira kiri tukamuona kairi atuge jere mainge no tututhe tukitana irango gina thirikari kenda to reinforce kierekana giki antu bara bingi batithirite bemenya mutaratara junde jwa muntu kumarira kesi reportwa kumarira arrestwa na imbi batikwethe kendriaga pengine perpetrator kana muntu ro thithitie gitendo giki akethiria akioneka the first thing ire batari kwethe jukikwa atigate ibabu ku report kaire either buka report ke institution kana bugeta kaire ke thirikari buka abwe report nkiripotera Weru TV mbita Muthuri Murioki. Kiri mubango wa kugwatira urimi wa kawa atongoria ma Meru Coffee Union Cooperative ni maruthite gikaro na kamiti ya ma MCA kwaririria mauntu bege biashara na iwanda mbungeni ya kaunti ya Meru. Matongoretwe ni mukaririgiti wao tawe Frederick Mubichi atongoria mauni Messi Weru ni kugwata mbaru ndwaria na mibango yonde kwenye urimi wa kawa nayo bunge ya Meru ikiuragia arimi kurima kawa na wingi ni mauriti ngwataniro mwanya cia kawa kwa magwata mbaru ni thirikari ikiuragua kurumirira urimi wa kawa ni kumania na ungumania urio kuonekana wongerekete. Na morotu wa kuwatila biashara na urimi bwa kawa au kaunti ya Meru atongori wa Meru Coffee Union batongoretu mukaririto wa fantasma jawi baikite karukimo kia mwanya na kamiti ya MCA zikone Trade and Cooperative bungeni ya kaunti ya Meru rungurwa mukaririto wa Frederick Mubichi. Tunakikeno sana nondobwa kuliongerwa ne kamiti ya shurika amanto ya cooperatives na trends na nondo tuwa tuna amanto ya maingi muno ya kuga tukubera thina cietu na narwi tukenete seriously as Meru Coffee Union nontu jara tukara nayo twikuona ba tukeraga riu na twabera ba tutetheria nontu nibo in charge of the cooperative movement tugwitikaniria mantu ja maingi wa mbere makithigietu kia kira kia jokiruithanio KPCU twaromba tuthiere kawa getu amwe na thirikari tucokeria kithigietu
bagachiomia ba facilitate ni kenda kithigeto tumbochokerwa na kawaka mumero kathierwe kare amwe no ntumba economies of scale na tumba kuona mbeca njega ki murimi wetu bwajaire tugwitikaniria kenda murimi ona mbeca njega no mwanga tuthithia variation kenda murimi omba kunywa kawa kawe wengwa bwajatha tugwitikaniria arimi baritanwe ni timu ya Meru Central na tukagwatwa njara ni heshimiwa kenda murimi wetu aitanwa kenda thithia production ye njega MCA Boba karibu wete kuringana na ripoti yenjera bawete kumakire union ye kawa county no ya Meru mame watambaru bwani buru kinya kiriboko ni maendekithe yoyo ukiria murimi mbungeni ya county ya Meru muno bakiuria kinyoka ria bwa kawa kuongelwa tukuja kwarania na tongere baba baja bambundieje na tone bagwita ngogira kwagirite kira bakwenda ake itubagwate mbaru na to bagwate mbaru ngugira mabati kuritani kenda murimi o Meru afaindiko kauga batu na sheria ketho ikiende kana kuthithwa kachi ya amended as long as iketho igifeva murimi batu tuga tukaetikaniria na tu emwe nikenda tumba gutetheria atongeri bara bare aja nikenda bomba wikia mantu ya sector kauga ura kwagirite gintu kingira twariria bwega tukwariria mantu ya security ekauga getu igakuiwa ndene societies chietu tukwaria tugano mwanga kuthwa kwina serious action nontu mantu jo gwitikiria antu kuragwa nontu bakawa gutegwitania bwega murimi narekerwe endi kawa gake direct ki mubiasara ora bona na noe broka nari taito ati thirikari tafadhali thirikari ina uwezo wa kuruta brokers murimi kendona mbesa nontu kawa kenda mbesa githi mukona musonko akiuma mwanga South Korea eta kura kawa Kamero na reta kura kawa Kamero na kumya kawa ikandra wa Kenya ontu mwanya kawa kendingi ndene ya Afrika lakini nontu Kamero iko the best akawika gatare akayukia ko kenda eta akawara murimi wetu na mbesa na kumani abu bakiuria remi ushukumya kirore mibwaka wa bureibo bono gunibone na buruka itene kau maturene antu thai abachoka kaugene tondu Meru tigintu kingi kiumbo tutethia nkurukia kauga batu turiuga antu bambirie kuritano mantu ja kwanda kauga ina modern way na tukwaria nabo na kwina njira njega muno ira antu bakanda ni kauga tondu kauga igakure ya mbecha na yo nya kinya Gachagua na gavana wetu Fiti Kawira Mwangaza ibetikanire na deputy president wetu na waziri wetu Mithika Lenturi Mithika wengo tontu thai batu Meru itu tulite gikundi na twina kanya gakega tontu Mithika noe minister wetu wa Nkirigacha itubati kumenya kauga gaketho ake na mbecha union ingi cionthe ni watane na Meru Central Coffee Union Limited kenda bomba kuvira kawa ketwa amwe wakendie baba testi mwaka yo mwaki bona githira bakona mbesa bona batona mbesa basoke na bari lakini nontu ndina confidence nontu kwata information yembea ibe yaba iringanire kuma rutero Meru North Meru Central Meru South ibe iringanire bonde Meru ya kari bendiri kawa baramwe mbere kakana kagatha kena valembea na gakona mbesa nyingi nontu kareo kia kwithira itukuona muri tafadhali itwitire antu amwe na mantu akabwa bongi tukua ntukuona tumia thirikari ile meta na mashini ekuvia kawa era ikeni KPCU ibana nkire baraba kuomba ba Miran nkiripotera Weru TV mbita wa Kelvin Kimathi MCO wandi ashia kariga niwe kinywa ZM na ugetea na siasa ni mebane na siasa mono kisia mibaka irethiritwe na thina cia migunda untoria nkinya augeteo na waziri wa ukari wa ndani Profesa Kithure Kindiki na augire utiganwe na ukenywa augetea na siasa maingi ni maise gutumira mibaka kuruithania antu nikenda magwata igweta siasa ni Polo Kabithi na riboti inu Mwena kuwe waziri wa ukari wa ndani Profesa Kithure Kindiki na oritie ana siasa kuibaeberia mono miankani to keep off mianka in politics inutoro theata itumurekerie na tutiumba kuregana na bora aririe katumunengere shimarira mantoni ma mianka ugire muntu wa politics atikwenda kumwigwa ku miankani augire tumurekerie mianka na yebora ka deal nio lakini arokethera nkendo utethi bwako bomba kwethera bukiendekanaga ntietegera ntu bako bakinyangwa nkiruthagata nkionaga kogu nkagere gu fight mpaka mwicho mbone bora bomba gutetheka
NMCO wadia chiakariga Mheshimiwa Kinyweze Demo akiaria iguru ria nchobira ithiritwe itabarĩkĩtie mũno ntere chiakariga. Ni aspano mbuge bora tugwatanite na ACC Tunyai na ACC babangi ba itha chiakariga nkwana tuthiete na njira mbega na nithiete kiriduisa na on Monday kwena mucemanio munene sana Chuka ora the excellent governor Muthomi Njuki etanite netete ma DCC ma ACC tuge after tukonenkerwa ntugira twanenkerwe ntuge 10 twakinyirie ko na turuthete ata ko ituthiete gucokia report kiri governor wetu Muthomi Njuki that is on Monday kirubia tuone nchovie kinyete ko na toni percentage ire kwembete kwenda manio na hakiri kithurano tukwata kia mwaka 2027 bwana Kinyua kithiria na kira kionthe gikwendekana na kogwa karomba giti kia mujumbe wa Tharaka untu tindwa tukorwanwe kira nkumuromba na kunenkera patwa mbita ngetega untu ne MP wa Tharaka Nithi County murugara mbita ngetega ne MP wa Tharaka constituency kareke mbiuki mbita ngetega ne MP wa Mara lakini thaino ora achuite njira kana achuite murengo akauga nyunde wa Pato nyunde wa Njiji nyunde wa fulani nkona igaturuithania mapema na itina maana magutoa mapema so the best thing to focus tukiuga tuthiete ku wethera ni itebia 2027 na tio tiomba kumenya tubangite tumba kurungamana QKMP nkona bukiringanira muno abukiwa na nyonka rungamana nyono mbuge nkarungama no ndutie makosa mario aomba kwithwa wethwa ni sawa twende pamoja kwa hiyo na nyu ngona takambumba kuraitha manto boma kuthi ngona takambumba kwa na nyungo minchandeni na most rekere ngemincha tu torongo yes keteke MP 2027 kambe ndutera ntu bachekariga wira na ndebendie na ndute ngoge na yonekane ibo bakambira nchuke nyuo tukugwatire ngiripotera Weru TV kuma ntere Tharaka bitu wa Paul ogwa kabithe Ni wega nuntu akona kanya kurumira Nteto cietu muthenya wa umuthi inkwendere utuku umwega mbitagwa Christine Wanjeru mwananirie wetu mathithio ni Purity Richard.